Kaseng kinong siong di madan kebelatip kemagalia Greater Shillong's Progressive Hawker and Street Vendor Association menta kesibaa kelabarngem ban penlong da kejiki ke batang e lada ka office jong Shillong Municipal Board kam khot da kejingalang jong tau vending committee hapo ka arsengi kane kejing rawa kaseng kinong di madan ban khot da kejingalang jong ka TVC kalong hadin makane ko office kala pha da ka notification ban pha soi halol kamat dan penkenria iginong di madan syaartli kijaka balai itu da sorkar jela yang ni namar ba ya kai barok khatri ka bangin mampriam ka ba korkom ai chithi jongki ai natis yang ipiong ba ban san ban kenria ya ka jakang tu po mu hapo mudah parking tuan marka tu barok khat kadai ka bangin klem pat yarai na kaliang ka TVC te takadau ni pelong na yangi ka bangi muhun ni soban ice tea na kan ni namar ba idai hiru ban juba be ku hiru apa kalai singi maringin ablai singi wat ladakin juba apa kalai singi ban ni ngiru ni yakun bat ni mam tre shu hiru ban dai ban long kita ki mambar jang tapi singi mam kwa shu ndrei kata ka jing long mambar jung yang pet yang bagi ki mamburam mar nadu menchwa kilapan bandai kita ki mambar jang kata ka tau banding komitian nak kalian jang kaseng ni la manjur bat ni la Yasim mentalang ani dan saungut dan rai kata kajing long membar jongiem penip syai pe hang ni namar baki memburam rai yangi mar kar komle lendet jongki kala pau syai gane kare komle jongki kadai ba kadai kajing bam sap jongki namar ba ka pau syai hero namar ba kar kom sna jongki ka to parking dai namar ba na do men skarung imam priang re mar ki terwa yangi imam pat pediam bat nilai ya kenduru ya arban minister panakal yang jong uru ulah transyai namar ba to ya kai ka bangi ngimun makiru kilaong bangin sape ya ka jaka ka ba biang bat kin sakot meeting biang yangi bat ngin saya railang bat ngin saya hun lang ndre ya ka taru 4 deble bat hadin tang katu kan nisi bangi da biak kendo ya ki kilawan ai natis na ban san hadin nang tu pada ban ai jaka tu da kata kadau bangi mempriang ya kata Penduduk yang seksian yang ada General Secretary Jangkani ka Seng Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawker and Street Vendor Association kabaningkong kum chairperson jangka Provisional Town Vending Committee ulak penken ya kaan ba penmi ya ka hukum kaba kini kisni bat ulak ya lamba klaro ya ulat ya governor ban pasoi halor kabala penmi ka kerteng halor jangka TVC bakampat day ke TVC minta kadang day tangka Provisional Town Vending Committee henrengi kermen ba unum yalam baklapat ya kakut lak khandai snem mentah ngilak ya ngilak trekam mangi kinong di madan iwei pe iwei ibabiet ibam babiet bathem bam don ka jingpuli ka kerdan ka babiang ru kilak sothu ya ka an henrei kinisia hadok mentah kim pat sothu ne kim kwa ban sothu na mentah ban yo ya ka hok jongi ka jakpo jongi katkum kakam jongka Provisional Town Vending Committee lai kadai ban pendep syai ka survey tangka survey ro padep bahare dadep nang kanikong ke institute survey hadin ka jing ai license ndala dep ai kita ki license ro kadai ban sei kita ki kerteng ha ka TVC badai ban pet benia ba mano badai bat nong di madan basisha genuine hawker mano bam dai hadin hunto pat kidai ban dan ta ki claim an objection ro bakila kidai hok ban bu yala de ban pensisha kum kita ki nong di madan ter kita henrei tang ya kita harus kimpat dep menta hapok ke TVC ke jingya keren kini ki member TVC hangtai dakumwei henrei ka hukum ke bapen mi ki bawan ai pat kan notice ro dakumwei henrei lada don kum kita ro kum kata ka jing pen kenria ne kata ka jing sna jing tei kita kidukan ai kan lut ka jing sep ro kidai ban yamir jing bot deban ya keren em ha ka TVC ka taru em kaniga pen isai bet ba halor ka kerteng jong kinong di madan em kini se ki bam sap bat ya kani ngingim sha hapo arsngi kidai ban bu emergency meeting jongka Provisional Town Vending Committee lada kimbu ngi haban yat katkum kariti sensar jongka anjo kari India ngim sha ba haka kerteng jong ngi kinong di madan bikin ya bam klep ya kapisa